A 38-year-old man from Kerala has been diagnosed with a rare and concerning trait of mpox. Poi kancing pang mpox hapo kari India long giba hosiar namar kalong kancing pang kabama kat nang mi kisngi kancing long jingman hapo kani kasla parthai kalanang kalan nakwe kasngi shakwe pat kamtam ha kancing kharoi ki jingstiu babon rukom bat kaba kham sosat yaw dokula kalongro namar kancing nang kharoi cha jingpang giba harukom giba omla shu ban patai tangkap berbreu jongi bat ki babun kum kini ki cacing pang bakla dei ki balawarna sabar jongkeri ka perthai baru labanong ka dei ka jingya bet lengba ki breu ki bawan yat lengba nakawai kari shakoi pat hapo jongkeri ka perthai hadin bakiri ka perthai kilangat batmat ya ka jing sosat lengba ka jingwan lekshop ka jingbang coronavirus mentah sakani ka jingpang mpox kelas dang ban sapriang sahaki wipar ki benda jongka doba Europe bat Asia lengba kiri napo Afrika bat laong bakani ka jingpang mpox kadai kabalalap ningkong hapo jongkiri Afrika laong bakani ka jingpang mpox ro kala pancialong kumbalaja hapo uknyang jingpang corona ladang ngimla ban hosiar ha India menta kanika jingpang neknyang mpox kalayo banrung lengba wei ubreu ubalawan lengba nagi wei bat kiri kapertai nagi benda jongka Arabs menta ya kanika jingpang lalap bat lap pensisa baklarung hapo kari India lengba wei ubreu ubaladon kumbalai po prasnem karta ubadai napo kajala Kerala hagi benda jongka Malappuram district baru layatu pautai ramba damshuan pai naki benda jongkiri Arab baru lapu kerpang ya utai ramba mantaya shibor banyo ya ka jing sumar badle ya ki jingdon kam baro